Ko su naduvani teletabisi? Njih je poslao Nuni, drugi najjači youtuber na Balkanu. Zašto ih je poslao? Radi jebenog disa. Nuni je u Iluminatima, zapamtite to Raja. A ko sam ja? Samo MC Bejta. Ti dolaze da se igraš s njima. 1, 2, 3, 4. 4. Teletubbies. Vrijeme za Teletubije. Vrijeme za Teletubije. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po, Teletubby, kažu bok. Zagrljaj! Česte ljudi, šta imam? Evo bježim od napušenih teletabisa. Vidite pa sa crkvom. Napušeni teletabis me goni. Jebi ga. Rekli su mi da ih je poslao Nuni i Paša. Zašto sam ja disao Nunija? Pa da me jebu sad u mozak ja radim. Če god se okrenim vidim napušeni teletabise, buraz ušao ja u bus bio. Jebote vozač, jebeni teletabis. Tako da ja sad bježim od njih, ba. Jebo mater svoju. Sreća. Znaš, pa imaju ono njihovo ludo odijelo. Ono iluminati jebeni. Pa me ne mogu stići. Znate. Pa evo sad kibam. Sad sam se preznojio, crkvo sam, ba. Ješ vrućina, ono, znate, ba, jebe. Ne znam ljudi što da radim, ba. Jebeni teletabisi, ba. Jarane moj. Suđe i vidim, ba. Nagroši su oni napušeni, ba. Naduvani ko pička, kontate me. Ne znam ljudi šta ćemo fakat Mada Nunija jebije mu usta za ovo što mi je napravio. Što je naredio teletabisima da me prate u stopu buraz, da me jebu u mozak. Evo ne znam fakat Šta da radim? Vidite u pički maternal sam nekoj šumici ovde. Ali eto vidite, to je neka ko jebina vamo. Pički maternoj. Ne znam šta bi vam rekao. Znam samo da će mi trebat 10 kila bureka. Da se utješim. Ne znam hoću ih se uspjet riješiti. Jebem ih u pol usta, eto. Jebem ti Nuni, jebat ćete za ovo, Nuni, izgušćite, boga mi. Turčiti kondom u šupak. Što ba poslat teletabise da me jebu. Jebote oni ba, što mi nis poslao neke dobre pičke. Jarane moja, što su iluminati. Što mi ne poslao neke dobre pičke buraz. Ujebem te. Jebat ćete Nuni za ovo. Riješio sam se naduvenih teletabisa. Napokon pobjeglo sam im. Ali jebi ga ne mogu i ba on će meni i dalje goniti. Jebat ćete Nuni za ovo po pičke, što pičko jedna, pa što mi šalješ teletabise? Jebote teletabisi. Što mi poslao teletabise, koliko si im platio buraz? 500 eura, 1000 eura, vutre si im dao. Šta im ti dade jebem tu šupaka? Joj Nuni. Joj Nuni iluminati jebote kupus. Pasite se Nunare, ba radi s iluminatima čovjek, sve gram milo. Ja vam garantujem. Ono, radi streka, ba sad nemam mira svog buraza. Bolje da ga nisam disao, bolje da sam opcuo na sebe. 85 disova, je bilo bi dobro. Ali nema veze ljudi, jebite.
Nema veze ljudi, jebika nastavljamo dalje, idemo, jarane dalje, distrek na Teletubbiese. Jevo raja, znači, pristao sam jebenim naduvanim Teletubbiesima koje je Nuni poslao na mene. Zato što je Nuni mene onako uopće ne fura, zato što sam ga disao. Jevo raja, vidite, pa dojke su mi narasle, znaš, i kosu sam sredio strujema pala. I tako, ljudi moji, Nuni je u Iluminatima, zapamtite, znači, on je u Iluminatima, znači, aka Iluminati raja, do jaja. I čuvajte se, Nuni.